شانوگر کردی نافدار باو طیار شهید بو. جمعه خلیل ابراهیم بو. د ناوا کردان دا وکه باو طیار دهاته ناس کرن. شانوگر کی کومدی روح سوک دوست زاروکان و مزنان بو. کسی که حسکری براستی. دو هل بنده و تشرینه ده انجام بمباران که ترکیه ده بریندار بو. ایرو ده 64 سالی خود شهید بو. باو طیار خلق قامیشلو بو جتاخ عنتری بو ده سال 1961 دایک بو. بری نها تماشاوان هجا دماکو لدهوک بو جبو فیلمه من هف پیوینک پیرا چه کرو او طیارو بهورا ببونه میوان من صحبتك خوش براستی مكرب وهوني نها ببينن ليه رحمة خدي لباف الطيار ولشهيدين دنبا سري مالبطوان صاغبة وفجرينم وهف بيفيناكم من بباف الطيار وطيارة تشكربو فيج ورا بيجن بريك هنا في بيفين تماشا بكن تاني د تياترو د فيلمان دا او طيار كوري باف الطيار ولي دراستي دا نكوري طيار وطيارو جه استوديا مايا دهوكي هردوجي لكلمنن ونهردوجي بخيراتن طيار وبافي طيار سپاس سلاو ريج بو تجيج بو حبو غربا وجي حميم سلاف دكن سرجاوي من كيف خوش بوم از ود بينم جوا حزدكن براستي كرد جوا حزدكن بافي طيار وطيار از براز برسا كم جبابي طيار بكم نا طيار برا عاجز نبه وشلا يعني عزبي بما دي شقامان يخنوا دي شقامان بري تبع عقال للطيار دخس بافي طيار عقال جيب ترى تنت اللي بدي ودي عقال جينا ما فيدت كيد البخين والله ما مساعد في المطعم قال المدخي بس انا دربي فيلم از يدخل دوتو بينجات حياه فيصل جي از بابتار يعني وقت برانه يعني شباب جي يعني كثير دوسه برا بابج مرتناسك يعني هابش الجمع ابي نوت براسي نوتو بينج غابا غوميديت تيم اني جمخوا جروبي هم جنكي با بهتر جروبا من يعني تمي 24 ساعة لدعوتا بالشاهية بالسوكا بالكدبة أم تمي 24 ساعة أم بهفدورنا وحجيكرنك ما زيدا يعني هما تلجم خو بيجا إنسانك يجو 25 صلاة بهفدورة كارو خبات يبكي أواتي معني حجيكرنك هي يعني حرمتك هي احترامك هي جبويجي أزوكا كوري خد حسبين براسي بله باش هكي فيلمك داوية يا بافي طيار تماشا بكن تيدا بحثا بمبارانا تركيا ديكا ببينن كا بافي طيار دوي فيلمي دا شد بيجا شنو؟ ما بشي برسن اتنزع شاي بلا بهنا طفره بوي ام نجارة ايكي ونجارة داوية والاغلم وقتي قمريش جيت كي قيق هيك دكي طيار كوري من طيار مقوم مريشك من اقو طيارو يجي ابجي بحصا ولاتك يدكن قالني ولات جي نارزانا لقامش لو دبن كوني تعزيدا نوتشيك كو تيدا دبيجا جاميرك دا اخفا دبيجا بافي طيار شهيد بول لسر بنداوة تشريني ده انجام بمبارانه كده کجا آلی درونین ترکی و چی ببو او هجمار کسین دن شهید ببون بریندار هبون بیگمان کون تعزیه باوی طیار کتی دا بحثا شهادت ویدکن جه قامش روش مراحتیه من خواستون ببینن ناوی سازیه مربات شهیده اینو اول جمعه باوی مظلوم دمی کاروان شهیده دکن شهادت ویل مرباته ولی گل خود پیروز دکن شهید نامرن شهید ربارتی کشی نامنا ساغن تکار نامرن ده ایرش بالافرین ترکیه ده لسر سویل آن جبو
کو یعنی خو جبو شرمزار کرنه کوچبونه سربنده و تشرینه ورزشوانه کی نافدار باجار قامشلوجی شهید بویه کیف عثمان ناوی او ده همان تمنی خود همو تمنی خود مجولی سپوره بو چند تیمین فوتبال القامشلو دامزراند بون هم وکر راهنر هم وکر ریببر حتی روژا داوی دیده کار کربو کچا کیف عثمان جی سال 2015 ده شر کوبانی دال دجی داعش شهید ببو ده همان ایرشا ده روژا شمیه منیج حاجو حیدر و مظفر رمضان و اکرم رشوجی شهید بونه 21 کس جی بریدار بون